umunyarwanda wuzuye mani umunyarwanda w'ifresher uri fresher mfite z'abanyarwanda mani umunyarwanda original. Ibi mwumvise ni bimwe mu beruka gushikirizwa na Iyamuremye Claude benshi muzi nka Dr Claude umuririmbyi w'indirimbo Contre Succès, akaba ivyo bishikirije mu kiganiro yagiranye na Murindahabi Irene muri MI Empire kuri YouTube. Hamande yuko ico kiganiro carabwe n'abantu bake cyane ugereranije n'abasanzwe baraba ibiganiro vya Irene, muri commentaire Abarundi ntiboroheye umuririmbyi Dr Claude. Tukiri mu bijanye n'iki kiganiro no ko umugabo yaberuriye ko atari umurundi na gato, ahubwo ko abavuga ko ari umurundi ari aba Contre Succès. Uko kumuvuga akaba yaciye abifatanya no kuvugwa gukunzwe kuba kuri ku mukuru w'igihugu Paul Kagame. Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika, Perezida Paul Kagame ibyiza yagejeje ku banyarwanda yego no ku Rwanda. Hari ahandi wabibonye wowe? Wapi kabisa wapi? So ubiye byose bajye bamuvugaho bari aba Contre Succès n'amajalousie n'ishyari yego ishyari kubera ko babona aho yagejeje u Rwanda heza, yagejeje u Rwanda ahantu heza, ageza n'abanyarwanda ahantu heza hashimishije. Ikibazo cy'abandi n'ubu baracyakomeza yego so bari ba Contre Succès bahita barya imihari birabarya akabaga bati bumva bana barasikia fo bahita batangira kuvuga kuzana ubugabo uzavuga Dr Claude uzavuga nde njye nta ngenda kwihorera nta nicyo nta uzanyumva. Dr Claude yamenyesheje ko igituma bumwita umurundi ari uko yahavukiye gusa n'ayahandi ngo n'umurundi ngo n'umunyarwanda ijana kwijana, kuko abavyeyi biwe bose ngo ari abanyarwanda. Dr Claude yanavuze ko kera akiri i Burundi ngo abantu yarababwira ko ari umunyarwanda atari umurundi na gato. Ariko ikibazo nibaza iyo uri BJ ko nabaye iki nabo babwiraga ko uri umunyarwanda uri Burundi barababwira gute ndo barabizi of course ko nambikira ugira barabwira gute ni hano ugenda umunyarwanda cyane rwose cyane bro. Oh yes mimi niko hapa lakini ndo umunyarwanda Fizzo nari sinabe ntabwo wahisha my friend. Ikibazo ntabwo wahisha icyo hari abantu bagiye bakwitiranya ntabwo wahisha my friend, abantu bakwitiranyije imyaka banyitiranye ibyo n'ibyabo nta kibazo Ibi bikaba bisa n'ibibandanirije ku majambo yaheruka gushikirizwa n'abantu batari bake bibaza nimba azohava asubira i Burundi nyuma yo gusubiramwo indirimbo yiwe yise Contre Succès, noneho agashiramwo amajambo hayagize umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu myamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu aheruka, kandi byavugwa ko ari umurundi. Munyishu yatanze yavuze ko ubwo Burundi atazobusubiramo kuko ahari no kuvuga mu Rwanda ngo ari muhira iwabo. Nabavuga ngo tenaswe Burundi barakomeza bigisha ngiye gukora iki se hano sindi mu rugo se hangaze sindi mu rugo uri mu kunyirukana wowe mwirukanye iwacu hano se sindi mu rugo uri mu kunyirukana iwacu bro uragira ati ndi kukwirukana iwacu kuririmbira imigambwe bikaba atari bishasha, kuko mu matora aheruka i Burundi muri 2020 ari mu baririmbyi bari bambaye umwambaro wa CNDD-FDD. Imbere yaho naho bikaba bivugwa ko hari n'andi matora yo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uwo muririmbyi yabashije kuririmbwamo, naho we yashikirije ibintu uko avyumva. Abarundi nabo ntibamworoheye kuko habonetse comment zitari nkezo zitari zoroshe kuri ugo rubuga rwa YouTube rwa MI Empire. Dr Claude bamwibukije ko atawanka konka nyina ngo agwaye amahere, bamubwira ko iki gihugu ucamureze ngo ariko akivuga nabi kuko ubu kidahagaze neza, noneho bamutega iminsi ngo iminsi raje igihugu kimere neza noneho azogaruke yavura. Abandi bo bakaba bamutahuye bavuga ko yajanywe no kurondera ubuzima ari cyo gituma agerageza kuvuga nabi igihugu kugira abashe guca amanota. Ko batabizi uyu mugabo akaba afise bene wabo bo badahakana ko ari Abarundi basanzwe bakora umuziki nabo nyene, abo
bakaba ari Nziza Desire abarizwa muri Amerika hamwe na Peter Niyo asanzwe yisumamwo mu Rwanda. Aha mukamenya ko iyi ndirimbo yazanye ibibazo ariyo remix ya Contre Succès imaze kurabwa inshuro zirenga ibihumbi amajana kuri YouTube ya Alain Mukurarinda ari nawe yabaye producer wayo. Uyu akaba ari icaba bacumuvugizi wa leta y'u Rwanda akongera akaba yarigeze kuba manager w'abaririmbyi.